Faftai ia stu lo alo fo lo ga le ta to ri man ni ta fo na to lo man we fo ile fa fo ngata po sa mo le ni ta fo ya ta ro fa te tia ia le ni ta fo ya la bona la vale le nga faftai ya wa mo fo ile no se ta se fo yo alo po to man manu fo ta to no la gata sa i tonu fo yo le au si la pi ta to no ya le o ma fa ta si ni ta yo faftai le fionga stunga ya to pepe asiata ia po o lewa fa so faina fo ia leten ia wa fa no ina nei time fo ia na mata no nei tayo malo fa tai fatalo fatu balanga fa lo to pepe ia a lo fiang vai lau a to fa vai malai malo se fo bodia nei tayo fa fitai o le naua mau le vanoa ia te lua sa se lua mai to no tatu watu ia ma we fo se po kalame fa fonga tatu watu fatalo fatu balanga fa lo lava tatu taimi tatu fa so nei tayo a fotanga ia fa tele ia o le wa fa to nei ya we tei o ta tau na mata tatu tamsang mo around one a te tia e pe ona o fa iloa o le mate patasi ma le legend in nei tayo ia o le se faisi na tala po wala to ta penanga po nisi foi o fa mo ya tato au si nei foi ya vai tau on mole la usionga po la ustunga legend na mal tato fa mo tato ta longa le nei nei be ni lu tau po a foi ni ta penanga tato au ro fengai malato malo fa tai fa muda ya talo fa foi la ustunga titia me se foi fa fo nga sa boa e on pa ia mambar ya na foi tur krope me se foi nei sa bodei ya after mo le ya no fa au le tao ya va to fo se fa talana manatu ya o le fo se e ya ta penanga ta to ofisi ya lo mai ya ta lo ngai palau Pacific Games le ko pomale ya le o kapena ku i tawanga o le malo ta pulenga por Commonwealth Championship se fai kia masik fo ya o se qualification ta o fo le wa ta lo malo ta pulenga ta sanga le na fai Glasgow por Commonwealth Games ya le o fai tau le skutasi masinga ta to fa moi parce que rava la ustunga legend fa mole le ya fisili fa mole po peto fiel ta to au le sa un tu talonga le intia fa pe foi talonga le Commonwealth Games fa mole malo fa tai fa mina e molte mi dei o lo fu fo se ledi ya me umba ya o fai la ta foi le vai tau o le tu se ledi o le mautu foi mo se tatu malo le vai tau o lo tulanga o fai ka filiga ya o le tau fai atu e malaga se to se fulu ya mo fa mo intia ya o tau ala o qualification ale awai le fa mo le o le fai foi no tu le fa le Commonwealth Games sa fo ya fa tere lava amol mole fa pe o yai le lo tau o fengai ma la sunga e fa pe fo ia tatu o ta alo e wa ia la tai me yai ia ngiru tau ia lu tau pe o tulanga fo le ngaka e fa lusi i paunga ia o lu tau masandia sa lo be se ta longa le fa ia panga ia o lo tofu lava le au panga ia ma le ngata ia li e fa pe fo ta mai ia o tau faida tuli ia paunga po ia kilo ia mo faida usia i tato o panga sese ia o lu tau fo ia o le tau faida tau sisi i fa maoni tato kulegi ma discipline ia pe o me masandia le i tato tangata ia teimi wa mau atu kulegi ia fo teimi fa ga atu fa goi ia tau faida tau sisi ia consistent mo le upunga e fa ga palang consistent i ka kulegi ia o le fua te luluina ia fa pena fo to se sele ia fa te tia nei te wei le ofisili mo sunga ya legend lei mana ia va sili atu lau to fa siata tulanga o ta penanga fo ilea ai me sile le fa to ama e mai al tam sanga palau wani lu tau al tam sanga li palau ta pena ile si fofuanga le inti ala fo isau tilo nei tama fa na o tatu watunu o fa fi ina la tulanga wa o le wasi tia ia le tulanga o le au si wa mea mama fa ya tatu sa mo fa ma lo fa ta yo tu mo faiva lewa ala sau tilo tatu tam fa na o fa tu puida pela tu fa fi o fo ino la tu o la tu ela tu ia pe afa pe le o telin fa longa seleni fa mo dianga seleni mo ilato ia malo fa tai tia ia msalonga se tala pupu mai palau i la wa ai
e mau e tau whainga le anglo tele, e le ngā le au sisi, ta longa uma sa awai, ta whapena ana tuu, ia le malosi Marcela Psede, ia le awa tato sisila, ia e ono skutasi tato pine sa au sia e team sa moa, ia mau e tau whainga, tato whafoi vi inga le tua, ia a tulanga i le tato a wono le lei me uma le lei foi le speedy le lei le tulanga o le tato ulanga lo i tato au tapenanga mau te leo te pa foi ia di tulanga o di se leni po ni famianga ai se te mi o sago mau a fatai ai ale ai foi ia o tato masandia tau tua mo sabo tau ave le fu o sabo e lei se si me si dia tu no taua Paftai a whatanga. Ia, mole atu le nganga whaftai, ia oe legend, o le whaamanoina o lo teimi nei tai o fau, manatu foi o lo whiangai, a lau sunga, ia ma fuanga foi, ma tāpenanga le nei aso, a whaftai tele mo lo teimi, ia manuia pupanga nei aso. Ia ua whatoni nei au e legend tuelo Jerry Pepe, wawa, ia ua te tau ana matatato msanga nona mulmuli. O lea matwhatasi ma se tasi fo i halo o tato atano, le sunga ia Terry Junior, e nei tai o fau, ia o whatanoina o se tasi fo i halo fasino ia Warwick, ia po le sunga fo ia Legend. A nei tai o fau, o lea mo le matwhatanoanga nei tai o le sunga fo ia Jerry, po J foi, ia o ia o se head boy. Good morning, Jerry. Morning, sir. Morning, Mr. Tua. Can you please tell me what school you go to in Samoa? I go to Robert Louis Stevenson School. It's all the way by Tafangata Prison. Pretty good school. You enjoy school? Yes, very much. It's all right. And are there what will be some of the challenges with our young people nowadays in Samoa? I'd say a lot of the challenges, it's quite difficult to communicate with them, especially being head boy. I don't know whether it's my place or not to tell them what to do or what to say. I don't really feel comfortable sometimes doing that to children. But I say it's good to communicate with them, just to understand what's happening with them and everything. Beautiful, beautiful. If there are any challenges or any advice that you can share with our Samoan children in New Zealand or Samoa Foi, what would be your advice in regards to today? I don't know if I can give any great advice, for I myself do not know too much about what's happening around Samoa and the world. But I'd say the best thing I could say is just help out in school, do your best you can, try to make it easier for everyone around you and your teachers and your family at home. Yeah, that's about it. Thank you. Yeah, Tetia, Fafta Tele, thank you very much for your time this morning. Tetia, Fafta Tele, Molo Tami Netayao. I found matu tam sang mulmuli vaya solea matapese ayano faniere tua fu fanga to la niaso Samoa what no pele. Have a lovely day, have a beautiful day from Samoa. Love you, Titia. Tai tele lava avotanga voltato po kalame alo fatu manuia fo de yaso sei fo mai manuia. Thank you, sir.